Hello and welcome to MISSTA Tutorial for another session of Class 9 English course with me, Miss Esther. Today we will be learning a play from your English Literature Reader textbook, lesson number 7, Michael by Miles Mellison. Ang inom te mania o vina kan zirtur hi chowang chuanin ngunda bin lo ngai thla ula tin line tin me hi extract questioner ta na lo chuak thei ani awangin sha chian em angaya. So take out your textbook and read along as you listen. Michael hi Miles Mellison na zia ania azyak tupa hi British mi ni in actor lemchan thiam takania tin chumi me pia lama chuanin movies le drama chantur tekha azyak thin boka kumsang kha zakwa somthuma tanga sangkha zakwa somruk vel bor hun chung khan British comedy film ma chuanin alar a achangtu zingami kha ani ver thin ani Michael hi drama lemchan station mi pui ma achan tura zi ania Miles Mellison hian Russian zak tro pui Leo Tolstoy thon thu toy kumsang kha zariat somriat panga azia What Men Live By ti atanga drama tura azia chonani Michael drama hian characters pali poimo de wan oma chung ta chu Simona Paber Matrona Nuber Michael Vagabond mun het nei lo in le lo nei lo wa kwal reng ti nani Vagabond ka Anushka Simon le Matrona te fanu ania hemi te pali ba ga hian minor characters ron lang vezok Russian noble le achia lo nu le no pangpani te chung da chun ombok ani athon tu hi Russian ram thingtlang khwa vot me vurtlak reng na mun ani ti kha kan mi thla a cham se tin mere thei tak tak kunna thoko eizong ho omna ani ti kha shereng bokila Zirtirna o scene 1 lan khatna A poor peasant's hut. A peasant woman enters from out of doors carrying a water pail. She calls, Matrona, Anushka, Anushka, bring in those sticks you gathered for the fire, Anushka, now at once. Drama ani kha. Puan zararon in honganga stage 2 mirthei kutna thok tu in anga cheini in kongka atang chuanin tui khain mirthei nu chu alo luta an awa Matrona chuanin Anushka, Anushka, ithing tu atur from sa dekha ron lelu dro tuna vatin at once atiani. Me chemna bula chuan thing fak chu Anushka chuanin aron da a Matrona chuanin Anushka me te kha chem ro ipa po khopui town atangin aron le thwa yang atia no bang Anushka chu chwata chuanin thing fak ta chu a han thler sin mola Matrona chuanin kor che thler nuang to me ragged chu asiam tha ment mol boka Why has Daddy gone to town? Natige ka pa hi khopui towna akal. Ti in Anushka chuanin anu chu anzota Matrona chuanin beram hullum sheepskin thlasikami tu lei turin pakhat chau kan nei to a chula chu a hlui thler shup to me sia worn to tatters ti na lo changani. Natige ka pa hi towna hian beram hul lei tur hianin akal fo lo ti in Anushka chuan anu chu anzot le a anu chuanin a thought to earn a pia hi choleinan kan mang zela what he earns goes on food sum nei lova khopuya kalcho omzia nei nep emalom ti na lo changa Anushka chuanin ani le ka pa chuan tuna poisa nei ti nami tin han zot le a Matrona chuanin little claim te chen ho neighbors tan phe khokrang sang boot asiam china sheepskin le na tur tuak nan khwa akal pa in poisal tamjok chu alam khomang ti in arshil le a tu ne na changin nge alam khom do na ti in Anushka chuanin han zot le a o bu cha siam sak then ho ne na changin an yang chu dealer bungra hral chong tu khanin bum chi tet lo selang chuan o ani hi chu aril ro tuang lu tuka thlasik ko tur nei tur ania nikum thlasik lai ai ngot chuanin azia tur ani kan kot nei chun la hi a chwa hianin hade sia in chunga ka tom reng pha ani hi ti in Matrona chuanin a lo soya an chung kwa khanin kot lum pakhat chi an neya anin hak trom thin ti na nei chu tin an then ho khan but kha aba in an siam tir thin bok Anushka chuanin alo thlenge kapa lo thlenge ti na out ta suddenly in excitement she rushes to meet him but stops for in excitement in apa muak tur chuanin atlan pheya ma se ading thuta kapa so ama inani mi alo tu emonieron shwai ti in anu chu an shila anu chuanin tungia engmi nge ni ti na lo zot fata Anushka chuanin votat via wang aban po khu si lo akela chu kuddo begar ang Matrona chuanin kuddo a
pa chuanin sheepskin a leem Anushka chuanin ai tin a lo changa matrona chuanin pan mo takin kongkhar lam chu avapana sheepskin hon si lo engma hon lo chu chapa kuddo la ron shwai ho zui o kum tluana kan thora chu heti mai hi ani hi my heart could break with disappointment thinrim wangin ka thinlung hi ake som theyang afanulam chu an hoya mungal ro a han ti tuara Anushka chu trap in sum ti sha takhianin mongchangin arum lam chu pan ta nak naka one toils and he brings his good for nothing friends home with him ha tokin athoka achian tlak lai lo good for nothing aron shwai hole ringota ti in matrona chu an chun zoma matrona chuan in dingin lo nga ka Simon a lo luta midang tan chuan in kongkhar hon saka come in friend come in Simon a chuan in lo lut ro chiana lo lut ro atia rol thar kum som boriat mi omvel hi alo luta a mel chu tha em meya ma se puan thap course mel em me mat peremoti me tur chau hianin ain tuama kongkhar bul me ya chuanin ading renga alu kunin a hoi chuak reng lawa Simon a vek chuanin local ro chian pa meilum bula hianin ronin hemlum ro ti pa chuanin meilum bula chuanin a thutna tur chu a han rema there that's better than the snow outside hey ente polvur ai ngot chuanin alum nuam de nia ti in an shila zanria supper kan e don nia atia nu e zanria kan la chang ve em ti in matrona chu han zota matrona chuanin ka sheepskin beram hul ka don huna zanria chu in dong veang lo ti de upuk mai ni apasalin alo nga lel em me sheepskin alo hon lo wangle vagabond alo shwai lu awang khanin ala lom thei lawani Simon chuanin oh matrona khatiang da chumi khwalom dan tur ani love samhul ka lei thelo khopui ka kal don khan chen ompa chifon off kha ka thinga ma se batte min pe thelo poisa anei lo anu pui fanau te a shai thei troka I couldn't force him ka thing lui thelo chu wangsawan samhun tel lovin kan ommai angai a hantia life must be very hard for those poor Russian peasants right and Simon seems a very nice guy anitra u Simon he felt mel top matrona chuan beram hul lei turini chwaka engma ron hon lovin kuddo wak ro lai vagabond iron hon thunga and you ask for supper ti chuan zanria e ila phutamo engma thlenglo angmai he ina hianin ni khat dai chau kan nei to sin herama mi zong hi kan shai thei le nem lati tu na ala lom lo ni tro matrona hi Simon chuanin matrona khatiangin an thin rim mai ngai lo atia matrona chuanin khatiangin an thin rim ngai lo a kum khat dang rim taka thok slave le turin min phutem ni chuti ani le nangma in zanria chu in boy puin in enkolte tile ta mi khwal pa stranger ne na chuanin matrona chuanin kuddo angin in cheya ma se ivunte hi angowin ikutte hi amam le sia khoi changa local nge ni where do you come from what do you want ingei du stranger chuanin alu alo thing ringota matrona chuanin haven't you got a tongue in your head tang lei head lu ilu a hian lei nei lo mi ti in han soi me lang chuanin mizo tong tan chuanin nui za thlak tro engtin nge kan soi thin kha ngoi reng me tong du lo kha I tong thei lo mi kan ti chin ni khatro matrona chuanin I tong thei lo mi ti in a han zota Simon a chuanin lo changin ka chhar tir atangin ala tong lo shim malo ti ya matrona chuanin chhar a khoya ange chhara ti in a lo zota by the roadside I saw something on the ground and when I went closer I found him with barely any clothes in the snow Simon a chuanin kongsir roadside a leya khan engamoni hi ka muwa ka vakal hnaya ka muta ani hi thomno mu malpo a halowin vur snow kara chuanin alo oma khovad le tramin a methlum mai don emukatia ka kai thowa ka puan ba cloak in ka han tuama karon shwai hota ni hi zona te ka zota ka han bechina ma se min chang lo atong lo reng atia matrona chuanin ama aya chiang le zwalin a han en vela his skin's as white and as soft as a nobleman's in the snow like that it's a wonder he is alive well we can't let him starve matrona chuanin ama aya onem le zaidam zok chuanin avundela chu
mi ho sa om the ho vun ang main angawin aniam sia ti hian vurkara lo omomo ala dam hi makzok engpo ni se ril tramin kanom ti reng theilawang ho ta hian lo thuro ilum zo kang ti pa chuanin meilung bula chuanin chair han pot saka tin ketli chu han bana nawa thlia mi khwal pa chu apeya in role atilum sa dang che ti in mi khwal pa chuanin matrona chu no alak pa chuanin a han ena matrona chuanin makti mel tabin entering stera lau mel tabin apasal ne na chuanin imuem Simon imuem ati chu la Simon a chuanin nui enge mu tur oma matrona chuanin kap no ka va pek pa khat min lo nuya nui ka mu to zong zong ala danglam berang ni san in amit nung lama tanga aron chun eng ang mei hian thilmak danglam deuh chu omani atia strange or not we can't let him starve give him the bread Simon a chuanin adang dai mo dang dai lo emo ril tramin kan shek reng theile nem changkha pe vat ro lo tia matrona chuanin an peya matrona chuanin khati zong kha eitur kan nei chhun ani to e naktu ka then om de ne na changin kan puk thei mai thesin athim to le mei local ro le Simon matrona chuanin na han tia matrona mi zia khan characteristic of mother kha alang chiang leya mei chia te hi chuanin thil kan han mu pu thianin kan han thin rim phuta ma se achung rila hi chuanin thatna nem na hi kan nei vek me ani tin an nu pa kha nu pa fel ta kan ni ti kha lang chiang em bokani ti chuanin an pani chuanin an chuak dun ta a an nu pa chuanin mi khwai pa chu ngoi ringin thu thlenga alla thuwa pindan chung rila tang chuanin no pang an fanu anushkai o chuanin kanu kapa ti in aron kowa anushka chu ruma chuan lo lutin mi khwal stranger pa chu en ring chungin muangchang in aron pana akut chuanin avabana mi khwal pa po chuanin akut chu alo kaya anushka chuan mi khwal pa mal chunga chuan lonin a om hengin a in pomtira scene 2 lan ni na kumkhat nu ani to a Simon ina Simon a chuanin pheko ka siama matrona chuanin puana thui sewing ve boka it's a year ago since I brought Michael home the luckiest day vagabond an mi kwal pa ming kha Michael ani ti kan cheta Simon a chuanin Michael a karon shwai ho atang khan kum khataliam tareng mei kan van ne ni ber kha Michael a hi Zirtirna min athiam chak boxia and now no one sews boots so neatly and strongly in the entire district tuna chuan ani aya boot three na le three tha hi kan district pui entire a hian an omlawang ramhla takatangin boot three tir turin anron pan wanga kan lanuam sa wello ve thwa yang tia matrona chuanin atu thleng hi tho chan ngai meu lo ngoi ragin silently cholvina thok chara amak zo ke atulte a chaulo chuanin atong ngai lawa anuin fiam thu tho ngai boxi lawa trum khatti lo chu anui mel po hi kalam mulo ente pa a isia em acha hi chuanin thil danglam ta hi lo thlenga kan chan de yang ti hi ka ngai to chin ti in apasal chu ashila Simon a chuanin chutian chuan thleng lo sham se kan vati em na thok tu thatak ani sia alo ti veya kong khara rin honga Michael chuan na tho thum no in belin kor cheve takhi aron ha a ngoi regin a thut na chu apana a thok le mol meya pona chuanin sakor to lai lir bel ri chu an theya oh what a courage and beautiful horses and servants it must belong to a great nobleman matrona chuanin oi chu sakor to lai lir chu le sakor le chia lo servants te zong nen an nal lutuk mi hausa deu ta ania ading servants ten lo chuk mero pui pa po achuk heta local don achi ai lu tuk chuanin kongte khara apasal ne na chuanin Simon mi house ro pui tak mai kan kong zo ina local ania halo te chula ngak lel anxiously takin an lo oma Michael chuanin atho zom bor pura kongka chuan ron kika matrona chuanin zam tak timidly hian an honga mi house pa in chainal em mei magnificently dressed hi alo luta mi house pa chuanin nangma hi mi master boot maker boot siam tu pa ber chu ti in Simon chu azota I am your excellency Simon chuanin oni e ro pui ber ti in lo changa nobleman chu kongka atanga avin fetka savun kan late chia lo chu savun king in lo luta
nobleman chuan Simon hne na chuan pheikhok siam tu pa en ro hei savun man to expensive lu tu ka ni hi foreign ramdang ami rubble som ni man la ya ka le ania atia rubble si Russian paisa Simon chuan in makti mel em in rubble som ni man mo khoya ange hetiang saun te lu ke ni in kan mu ve ang an tia nobleman chuan in engpo ni se katan bud in siamanga tu tan nge in siam ti hi in thereng donia kum khat dayatlo bud min siam sakanga apian mangchia emo a thuina phel emo aum turani lo chutianga isiam thei don ani chuan take the leather and cut it up savun hi lala zairo ma se ka shillo kangche ka savun hi iti chia spoil ani chuan tan in prisoner ka khungang che thatta ka isiam ani chuan rebel som ka peyang che isiam theyangem ti nan zota Simon din mun hi khirani tara o achan chu asiam that vai chuan rebel som a hlo don sia atam box sian tan chuan amai ro chu asiam that lo vai chuan tan in akal ngai box si adin mun hi khir e mei Simon a chuanin olel ber kalosia mangche ti in a chang ta a Michael chu a thutna atang chuanin lo chhuakin adinga nobleman chu a entering gazing meya matrona chuanin phun sipin apasal shria tur lek chuan Simon look at Michael he is smiling Simon ente Michael so anuyania kum khatkal ta min nui ang che in alo tiru sa ni nobleman chuanin Michael ne na chuan mi apa enge inui vurvura heta ding nui vurvur lo khan kadu ang khanin han thui mei te bu chu ma se ledar savun kha izai chiat fai chuan nang le ipu tan chuanin present tan in ani meyang atia local ro fet ka ti pa chuanin achia lo nen chuanin an chuak ta a Simon a chuanin savun thatak ni hi Michael nangman kat zayang che ka te na measure ka pek ma lo ta chuanin lo ngak la But without waiting for the measure, Michael folds the leather and cuts it boldly into 2 pieces. Ma se ante na po ngak lo chuan Michael a chuan in savun chu thep fold in bung nia chuan a phel ta pop pop meya Simon an tin nge nga yang le kha hun lai te kha chuan in million le mi te hi anin kara zaw le zwala khosak har te chu adoi po an doya tin mi hausa te hi an lau em me ti kha sha turani Simon a chuan in lau thong le beidong ti sha takin Michael what have you done the leather is spoiled oh God we're ruined we shall be taken to prison Michael eng thil nge ti tak le savun hi mantla ka ni to lo lalpa le ka cheta vek mai prison tan ina min khung ngei don ani hi ama zongin voi khatte ma thil le ti swal ngai lawa ma se tuna ithil ti mistake hi ithil ti swal hi chuanin kan vain chiat na athlen don ani hi atia Michael a thil zai chu Simon a chuanin a en chiang vat eng but ma zai chwa chi ruali to lo vothlep name soft slipper ti lo chu ati chuai right meya thuti lai tak chuanin nobleman chia lo kha ruma chuanin ron tlan lu thut meya zammel em me hian my master no longer needs the boots he is dead chia lo chuanin kapu khanin boot khama mo to lo athito aron ti ta meya kan tlan chuak tran che ti khan kan tulai lir chhuata chuan ip sek ang main a let top topa roll over a boot siam ngai to lo ti le savun chu arwang Govt puntir tu soft slipper siam nan lo mang turani ti ron shil tu che uin kapi mistress in miron tirani atia Simon a chuanin oilo mel em me hianin arwang tan soft slippers a hantia amak tira u Michael khanin soft slippers che siam the tur khanin savun kha alo kata alo shelok reng amoni o scene 3 lan thumna tlai lamania Michael le Simon ate chuan na an thoka Anushka chuanin atoi sakhala in chung sekrek household chores khoin matrona cho boy hleya kongka chuan ron kika matrona chuanin Anushka ne na chuan tunge ani han ente atia Anushka chuanin nu pakhat le mei chino pang pahni ania pakhat zo chu ake chhia ti in anu chu ashila nu chuanin chebai ule hemi te pethni phe khok tur hi in siam thengem o ti in kan lo kala hantia Simon a chuanin siam theye Michael hian a thiam lu tu kalom ti in lo changa
Michael stares at the two little girls. Michael le chuan in hmeichhe naupang pahnih te chu alo thlir vong stares a. Simon le matrona chuan in Michael a slipper siam tran to tura thu le thok le mol chu an lo en le boka. Nu chuan in ke bai jok chu pompa chuan in he nau hi chu chinhi ati anga yang aka chelam tan hian in phekok pakhat siam ula a thalam tan hian sound 1 tan hian in pathum in siam don nia alo tia tin no bang pakhat jok tan hian bun ni in siam don nia an bun tok chu ain ang chi ang phiran nia ti in an shila. Simon chuan in te mol pa chuan engtin nge hetiang hian a oma a mer thatte lul nen a pian puyami washibon so ti in lo zota nu chuan in a pian pui ni love anu in a ke hi adel sakani hi atia ani le anui ni lovem ni ti in matrona chuan in lo zota nu chuan in ni love ka shiat mi po an ni lo ma se fa atan kala adopta apa chu ram hnuai thing ki tu ania ni kha chu thing aki felling trees line thing pakhat lo tu chuan in adel lumta a chumi kar vek chuan anu in hemi te pahnih hi ashinga are thein amal boxia puitu nei lova atuk zinga chuan tlo tura ka vakal chuan alo thi der to a anu chu ano te chu a thi sana an pahnih hian kalata a tuna chuan kanun tlim tu beran ni hi tia athawa ke bai zok lame zok chu akai thawa naute u loka ru le mangtha ti ro ule ti in afa te chu an shila kan lo le le ang kan lo me mangtha u ti in an chuak don ta a Simon chuan in kongka lo hon sakpa chuan in nangni po mangtha ule ti in lo thla liam ve boka matrona po chuan in avai liam ve nu chuan in ruma lo lut le in ein herpa chuan in Michael ena Michael is smiling matrona chuan in Michael anui rantia Simon chuan in makti mel te hianin Michael kan thethiam lovin kan hlau thong ania hei chau himin han shilte engwangin nge he limmel eng su me hi iput chan le engwanga voi thum chia la nui nge ini ti hi ti in azot ta top meya Michael chuan in shem punish kania tuna chuan ngai dam forgiven kani ta ka wangin limmel eng put mei ka pu ni ti in achanga voi thum chia kala nui chan chu thodik thut pathum zirtura tir kania tuna chuan ka zir chuak ta inupuin ka chunga khongai na alantir kha ka zir chhuwa na masaberania avoi ni na chu bihaw sapa in budaron order kha ani le a avoi ni nan ka nui le a tuna thodik pathum na ka zir chuak le a avoi thum na atan ka nui le ta ani ti in lo in soifi a Simon chuanin za respect ngai san mel takin tell me Michael, who are you? What were you punished for? And what are these 3 truths you have learned? Michael, tunge ini ti min shilte engwang shem nge ini a eng thudik pathum nge izir chwa te chu ti in han zota Simon ati chung tan hianin shiatiam har sa don ni ti ro Michael chuanin I was an angel in heaven vana vantir ko angel ka ni china ma se pathian thu ko oilova disobeyed God nu pakhat me cheno pang phir shing hlim hlol tharau so la turin mintira tunu chu apasalina thi san awangin alo trap wept a ania thi vele zel chuan tu in nge ano te te chu lo en kolang a trap thom ka ngai thla a ka thlok ki le ta meya pathian chuan in heng thudik pathum what dwells in men mishing ri ru lo tu enge what is not given to men eng thil nge mishing hi pek ani lo ti le what men live by mishing chu engin nge chom nung ti te hi zir chuak turin khovela min ron tira heng te hi ka zir chhuwa nu chowa wanrama ki le turin min shila Michael chuanin soizom zelin khovela kalo tlak khan real tram vuti le na in karuma mi phat kalam pana local chu kashia a ma se min lom lo mel te vin nura min pel meya ti chuan nang i local le a pathian chen chil na chu kalo hre theya min shwai howa nu bakhat ka muwa ani chuan khowota min no chwa le mei adua she wished to drive me out into the cold ma se aril ru thak le thuain ei tur min pe ya America en chuan ka zirlai masaber ka shechua ka mishing ril rulo tu enge zero ti chu mishing ril rulo tu chu love mangai na ani ti ka shechuak ta a ti chuanin avoi khatna tan ka nui ta ani atia soi zelin Michael chuanin kum khat nuwa chuan but order turin papakhat alo kal le a reilo te a thile tameya ti chuanin ka zirlai pani na
Learn what is not given to man. Eng thil nge mishing te hi pek ani lo ti chu ka hre chuak le ta a mishing hne na hianin amamo needs hria theina hi pek ani lo ti kha ka hre le ta a avoi ni na tanin ka nui le ta a ati adikin ti vem mi hausa pa po khanin chapo takin boot re tak dai tur kha a ordera ma se amamo ani lo zia chu soft slippers chia kha amamo kha chu lo nia te ro kum khat dang avei le a me cheno pangte le anu pakhat nen an ron kal le a engtin nge no pangte chu an dam kho chwa ti chu ka hria chwa le chuan avoi thum na atan chuanin kanui le ta a ka zirlai pathumna what man live by ti chu ka hria chwa le ta ka wangin mishing ta hi mangai na awang chawan nung mai an ni ti chu ka zir chwa le ta ani atia Michael an soizo chuan room chu aron thim thuta khonwara ron en le hnu chuan an inte a chuan Simona Matriona le Anushka te chok kha an lo om to a Michael ka khonge kal tak niang o tro ole tikhan kan zirlai chu kan zir zo ta a adik chia ni tro kan ngai to reng don nia mishing te hi mangai na a phuar khom kan ni ti kha kalome